Ya, talo falai mo le tu le jao. Opa. Lo ia ao a ia tu ia fila ona fa na le sapati. Ia mo le ao ino alo fa na ia le no fore tua. Tele lo ia te oi ia ai wa yo lo ma te excited le sapati. Tele ngato sapati mo tau sapati. Ia ai ole sapati fa manatu ina i tau langa na saunia. Ia tātou i whaolo Yesu Kiriso wa umana whata oto tātou kua kalame o le rei tau sanga. O leo mai ao na tātou whawhero ia le tau sanga fau. O leo ta oto tātou kua kalame o le aso a tai ao nei li wawe ao. E a matani ai tātou sauningo o le vaiasto talo. E a mata i wawe ao se ia paki rawa i le nawa yaso o manai po le sapati o manai. Ia a leo a tatala tātou a matanga ma tātou savalingo le reitou sanga e luas furu. I ro tātou o ifu se i pāpatiso tātou i pāpatiso ngā le titi a. Pāpatiso ngā le titi. E ala i le maliu o lo tātou o li whaolo Yesu Kiriso. Ia ua mamanga ua mangalo ai au whale tonu ma au whale tonu. Ole sapati o whamantunga e tau whale tele ni whi au e mwhaione e tāpena mai sa ini ai. E te vava ai i tūlanga o le mululunga. E te vava ai i le toto. E te vava ai i le tino. E te vava ai i le taulanga male, sauninga whaiata a o lumanai i le maliu Yesu. E te vava ai i le whale whitawhai. Pe tai o sapati nei, o te mana ai whatepa tātou i le mea nei e tau o le reconciliation. O le reconciliation, o lono winga, wa tātou vava ai o li tangata se to olua na whaale tonu pena leanga. Ai ua a vea Yesu Kiriso e mawhai o na ia sauni ai se le leina i le wala tangata ma le tua. Ua vava na amata tātou pa kalami reita eo o le teimi whātura gaina o le whalasane nei. Tāna tōru o uma. Te loa awhi na maua e le tātou media, le mesere la tōna poe anu nunga Facebook o le tātou youth. Ia le whi au e tauna tāre iwa ua i nei tātou e mawhangana wa laina sui tātou po kalami. Ia e meso le tātou teime e pio na yeisa lima ni yasu. Te tāna rai e tuan nei tai au. Ia mawhai ona te tala lau fina ngala mo tātou loto. Si o tātou wawa ai, o le āwhi na ngaro o le atua, mo i tātou o lana whanau. Ole, mau au tū o whautu ina, e lua mau o le atatala ina le tātou le sona le tai au nei. Ia a whaila lawa e si sina mai lunga le tātou screen, si tātou whaitau whaatasi mua mai lama. I le lua rako rito lam tāu pe lima, a lona whai upe sunga lima, ia masina lainga tāua na whai upe loas fulo te mana e whangaina. Te whai tau mai la whai upe mo e suma lima. Ia. And he died for all that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and will rise again. Se bisane. Whai mai whamtalanga le tuispa ia. Le wai lunga i whasamo, o le sa upisina lainga lo loas fulo. Se whai tau mai whai ia le whasamo. Ia. Na maliu foi o ia o na tangata uma, na ia skape pia o ia o na ia mawhai upe loas fulo. o le nei o samali mātou a Kristo. Se bisane. Lele. O te mana ai te sila to toa le tai au i le whiau. Nanga iei le tai au o le whaptalanga le upo le tuispa ia le whiau sapati nei. Fa me fu talanga la apostolo Paulo na maliu foi o ia. Tātou mamala ma umai le ia lea ua oa
Yesu. Ona o tangata uma. O tangata lelei, tangata leama. Tangata miotonu, mo tangata lea miotonu. O tangata mativa, mo tangata mauoha. Tama ainga, mo lelei tama ainga. O tangata matua, mo tangata lekiti. Fai mai o para apostolo Paulo, na maliu foi oia, ona o tangata uma. Ia whaafonga la o tō. Ina ia leo sistai pea o e ola iata i lātou. A o ia, o lena maliu mato e tūmai, o le suyo i lātou, o le suyo i lātou, o le suyo i lātou. E atangia mai whamtaranga le tūsipa ia, o le maraonga o Yesu pe visopo o le atua i lana whana. I le whātino ina ma le whātau ina o le maliu o le ano o le atua Yesu pe viso. Ina ia aua nei teo sista i le tangata ia te ia lava ia. E mai sabe? Ai whamai na whai penus fu le ese tai. Whamai, o le nei, o sa vali manto a te viso. Ai kamo na sua whapetania le upuna o le ni o sa vali manto a te viso. Whapetania, we are ambassadors of Christ. Sema sabe? We are ambassadors of Christ. O le ano fuama, whaafunga nei whakataraga tuspa ia. Na maliu foi o ia, ono tangata uma. Ina ia leo sustai pea o e ola iata i lātou, a o ia, a o Yesu Kiriso, o lena maliu matatu mai, o le suio i lātou. O le mana o mana o ai le atua, na fua yon fai mai fatalai nga Yesu le tuso e pe fumai lok te mai. Sila mai aja. O te ame fai lo fina alo. Ina wale saara fea ngai ngara mua. Fai mai fatalanga tuso pa ia wale faa to ai se tasi le fea ngai ngara mua. Le fea ngai ngana o sia e le atua molona nuko Israel. Le fea ngai ngana whangai nai, le toto o manu. A enu ma le sao fea ngai ngana mua, o le whamaira lau pole ano le atua Yesu Kiriso, lokta mai, sila mai ata, o tia le whairo whingano. Le ana na sa iria i le lona lua, ma ta tala i le fea ngai ngana lona lua, o le fea ngai ngana wā o le atua, ma lona ano o Yesu Kiriso, e ala le toto na masa, le toto na lewa le lei o e maaku ma le atua. Se me sabe? Le toto na wa ai o e maaku ambassadors of Jesus Christ. Whafonga la o tau si tātou whasoro le maulo na lua. O le maulo mo si tātou whaitau whatasi ai ia. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. Sabe. Esse le ta ole maulo na luo ki taxi o tatu la le sona sapati. For Christ also suffered once for sins. He is a righteous for the unrighteous, to bring you and I back to God where you belong. Ona umairo sa wale tua fasa mora wale mai faita wia. Awa operation foi na tinga o ia fatasi boa masala. Ola nyotono le suyo le ya violeton. Ina ia taita ina e ia tato ile tua na fasi o tia o ia letino. Awa faala ina mai nega.
Ai tātou tēnei whaasona tātou le sona. O te mana e whaai o e le mafuanga. Nā lai o tātou whaai maumi e rue te tālai tātou le sona. Lua ko nito lam tāu pe lima o le whai upe suma le lima o le whai upe luspulu. O mua pe te re tonu le whai upe suma le whai. O te mana e whaai le lei o i le mele. O mua. Nā maliu Iesu Kiriso. Ina ia aua nei tau sustari tangata ia te ia. Ai fai mai whutara me na apostolo Peteru. Awana tinga ina foi te riso. O le ama fuanga. O le tangata miotonu. O ia o lea miotonu. Ina ia lave ia le tangata e lea miotonu. O ina le sawara tatu o tutu fatasi o fea usa patini. O fau tuina. Reconciliation. Let me say an example. Reconciliation brings people together to be friendly again. Let me say. Ana mafuanga na ai ngole tu le tau no te na ai. E te mafu fau le tau. Au ta oto le fatuso le tino. Le fatuso le tonto Iesu Kiriso. Na l'ultimo moia mo le fa na o te gata. O te mana e te ma fau lo loto. Au le iofi le amasala i le fa na o te gata. Ofi mai le amasala i le lalolangi ne. We are God's best friend. Ai no ofi mai na sala. Ona vala i le tangata me le tu. Se bisa. O le mea o fai le tua e ala i lona alo Iesu Kiriso. Le tamai ma moe na filifilia. Le tamai ma moe na tofia. Le tamai ma moe na fasia. Au le ifavaina le lolangi ne. O le mea na whaia Iesu Kiriso. Bring people together to be friendly again. O le tāua na sapati nei. Te mesame. O le tāua na sapati nei. Wa tātu ia. Wa ve Iesu Kiriso maala e toi au mai e oe ma au mai ia. Ina ia tu fantasi tātu uma. Ma vea o se uo pele ia Iesu Kiriso. Pena no fai aprita e aole. O tam fai fufara, la vele stangata ia, e mero tapo ia. Ta tala lo ma fufau le toa. Amen. Ina ia uma sapati ni, te fo ilo fai. Ai te fo iwa Iesu me wa fai ele tu ilo fina, ngalo mo tato loto. E te fo ilo fai wa Iesu me wa fai ele tu ia toa. Reconciliation. Reconcile. Bring back the friendly relationship. Aole na mafana fana se mafutanga se wo. E fia tausanga o fia te alu ya ima o walu ya ipete. Fia fodi me te anga ia. Ele mfaina me se ya te ele alofa moni la wo. Ia ta tiere wo la na be fasi ma o mai lo wainga. Ele for Britannia blood is figured in water. O fe te aluia. Fa mai alu puia ole Israel wa Yesu lo fa malama lo aifa. Wai lo nai. Ai tai mo so ifanga mo le olanga. Ele smufa I bene o mo pio ta o tina ya pa I fa felinga ta. Aisha, la goleta tu te folau se ala e fita fita. E ai tai ele mo wa se fer fodinga te mama tina, ma fa nau ma futanga te tono loto ifale as a household. Ai ba ne yese me faia le tua,
I fina ngalo ma loto tangata. Ona toi au mai la I o le fia ma le leina there I o se friends. Sili o le lei tonu rai. Fa pedan me na fa Yesu Kiriso ai ngole atu ni tai. Bringing people together to be friendly again. Amen. Wa matata tu sanga. Ona soro fa nei tu sanga tatu. Timavo for the answer, Sana, how many times have I told you of relationship between you and God? Amen. Nobody perfect. If I fit to, say fully fit to, na paula me toro chakata ya shetas. I don't put it to the lay or tau or men or popoli. To spend some little moment time to think back in that years. They will find a yaso taru na mavaya tu na tusaga. E fia ni time yo na tusaga. Na fale tonu ai le lua fainga wo mo logo tua. A o le taiao nei ai o e sau le tangu fia le fatu solo na tino. Ma le fatu solo toto o Yesu Kiriso. O te mana e te mafo fau loto le taiao. O le mena la faia le tua just to bring you and I to be his friendly again. Amen. Ina ia vea oema mau a Yesu Kiriso. Siri esia. Robalo mtau pe tolo fe pe lusi matofu me awa sala tanga tuma. That's the reason why separates you and I from God. The relationship between you and I and our dear Lord, because of the sins. Fai mai fo tala na apostolo Paulo, awa sala tanga tuma ma ua leo o ile vi inga ife. Wa leo o ile vi inga mai le tuma. Ye fa fonga la oto. We are all sinners. Amen. Nobody righteous in here. We are all sinners. We are all unrighteous. We are all lost. E pe ora ma moe na le loe fe me fo talanga Yesu. E se le tau fe talanga na Yesu fo mai. A fai e le lortas. E le tu ua e ia le iwa ma furu ma le iwa le wao. E ame sa ini le na le loa. Lela ele ma liu Yesu mo na le iwa na ma liu Yesu mo tangata ua. Se misabe. O le mafuama na e leina ta ua tele ia Yesu Kiriso. Even na le totas ma na o le tu e sa ili na i maua. E yo le wi fa mo oa. Ma ua ma rosi. Wa mana tuifo ia te e failo tama au mo le vanga la vanga o se wan te fia o te fa. Nani? Ina o uma mena yo na lima. Wala isi tupe, wala isi me ai. Wana uo, wala isi uo i toi la talata ia te. So se ngaluenga fa ngaluenga i le whanga ino se tu logo mea toa lo. Aina toi ha o mai nai le tua. Le tangata i le mena tu wai le tua i le me sini na mawalano. E feta ngai ma me o sina se tu lo. Fa mai lo le upo le tuspa ia. Le upo le ui fa pe i fuero noto. E lo tele e ani mea ai watoro tama. Ao rie matela ina mo fi ai. O te toi tu. O waru watoro tama. A fai o te anu whanoro tama. O te whairo tama e reo mana toi tākua o seo so o tali. Ai avea o sabo wau. O le ato tangata e ai le pesen. O lo i ai le wala au o le tua i ate. E mna tuifo mna whamu o lano lo finingaro. A au le whale ai whafta ia e lo tama.
o te whai o tama aone toi tau o so o tani esia le angole loto le atani e pipi i tama le angole lora ainga le angole upur tu ispo ia i le sao loto le polonga e sao loto le atani ai o te whai o tama ia vea ue pei o se au ona servant slave polonga Yesu Utah, we are all unrighteous. We are all sinners. We are all lost. We are all far. But Jesus eventually became reconciled to his position in life. For what? To bring you and I to be his friends again. But Jesus, he didn't look at you. You are lost. You are a sinner. You are unrighteous. Ele peio va ai tagata. Or vai ele tagata te fai lo se me fale tonu e na le anga va ai ele tagata. Al sila e su le alo le tua. You are the reason why I die. You are the reason why I crucify. O ele mafuanga no muliwai. We are all sinner, unrighteous, all lost, all far. But our Heavenly Father, Jesus, he eventually became reconciled to his position in life, only to bring you and I to be his friends again. Amen. For Christ also suffers once for sins, the righteous for the unrighteous. O iyo la mioton, watu ina tu suffer pe usetangata ele aisha mioton. Ina yalave ina oiba ufana utangata. To bring you and I back to where you belong. This is your family. This is your home. Amen. To bring you and I back where you belong. This is the place to prepare each and every one of us to enter the kingdom of God. Amen. Olha tolva alfa tanga família o apóstolo Paulo tisho nganwema. Filifile lo apóstolo mtangata amutamba ila tola wa pum ila no brava. Família o Paulo awona iseta se pum ifafo. A ele tu maulu fa ai fa ina. Ele aso folangwa família o por famtanga tuspaia o ele aso folangwa. O mavai o porta talo na pomi. Ele ngata ele uta brava. Ai o ai fa moi la o langa o tawo no mo fa moi. Ai tu Paulo mo fai mai o Paulo. Na feta lai mai a tau. Na tala no mai a tau e angenu o le tu e le porpo. Ele ai se soi fu e tase moi mau. A ona promise le tu e se me ele fai ona e pelo. E male per va. Ai le si so i fu o se tasse mai ma. E sia. A fu la mo so i fu no lo ya o le tu. Se mi sabe. Bring you and I back to where you belong. God's family. Ai mo le tu. Ora ai mo le tu. O lo ai e sa ni ai ma o la fa va. O no le toto Yesu che vi soretta o to lo ti.
O le mera na whai e le tua na lai o tue au mai tātou i tōna lai mo le tua. E peres furu whai o pesupa le iwa nos furu. Tātou sa lote o watu i le. Me sili na pa ia. Whai ona o le toto Yesu. E le mai le toto mano. Ma moe ma oti. Ma pofi. Ai whai ona o le toto Yesu. I le ala fau e ola ai. O sau ia e ia i lona lava alo Yesu Kristo. Te mana e te mafore te aune. O le maniu Yesu mani le sona ato le te aune. Reconciliation. The example to bring people to be part of his family. And to be his friendly again. And then we'll go siri o le tau e le to Roma e lima whi pasfuru masumatas. Mai o le lei tātou mo le atua ona o lona ano. Lua koe ni te lima whai upe luas furu wha mai o le nei o sa vali mātou a Keriso. O le whasini, ai sa malaina sa o loto i tātou. E uru ni me sina pa ia, ono o le toto Yesu, e sa apese. Ai sa o tātou sa o loto, o tātou ui ala fau, ono o Yesu molorano, ono o Yesu Keriso. O le lei tātou, na le ana, a o le lei tātou mo le atua, ono o lona ano. O le nei o sa vali mātou a Keriso. O whai tātou mo sa vali a Yesu Keriso. We are ambassadors of Christ. O lana mafuanga. All because of his blood. Amen. Ono le maliwa Yesu. We are ambassadors. O mana ala au mai mai le tatala I tātou le so. Te mana te wawa ai me filia. An ambassador is an official representative from one country to another. La tātou tā nora I titi the mera ambassador. E te mafu fau, e le wha peke whai o manga, e sa wa ambassador se maro. No. E tauna I ei ni au whailonga. Ale mena te mana e te wawa aia. Ma sila lo loto e le te aune. Wa whai oe maa uma sa vani Yesu Keriso. Lo tangata whatauwa, ama lo tangata whatauwa. You don't have to go to school to get a different high education. Bachelor, degree, to be ambassadors of Jesus Christ. The requirements to become an ambassador. Educational requirements. Work experience. Communication skills. Initiative and leadership qualities. Becoming an ambassador, very high level diplomatic position. It's a very high level. Ambassador Solomon Law, New Zealand, for America. Wa ku mata mawhailonga. Ai ke roa kur whailonga ngā lainga whasalete tangata nei noia Tony. Alofi vai fotu. O Samoa. O le tusi pasa tia mai. E ai uma bachelor degree e tangata e no atu e training lato whailonga. Ai tasi ar whailonga na ese mai ai. O le whailonga lea o le tusi paso e tia mai. Na whasini lea. La le tusi. Whailonga whaktaranga tangata lea na into le. O le youth for Christ. Tala vau mo Yesu. Nasa leti me le tusi paso e tia mai manatu whaatau wha ai le to tero tangata. Ai sawa ave me ambassador mai lo Nusina. No for wharapai. So se taime tu vai e Nusina. E whea o iei ta whane le mālo e whea iei isa. A tangata whataua, e vai nei atau toni aso ia. Au, o e whaimisio ngai sa o le walu kolu, walu wha. O ki kiro nangas ka mai ka ngaka, e umar ki mo reino mako. Walu popo mai o i whaia ai.
le ai tau ia opu, ma le tui. Mai nā mea umana sila le tua. A whea ta whamaoni le garema whatia mai. One of these days, you become ambassadors of Christ. Na imo le tua te le tau anu e tau aonga. Mena le numana e au waile mena le ambassadors. Requirements e tau anu mana o mia tangata. In order for you to become ambassadors of your country. E representing lo malo. Or koko Yesu e wa foi e ma veta to ma pastor malo le tu. Se mi sai bene. E lo pole la mai to luise. Am pastor malo sa poi le America po fela. Who know? Nobody know. Le foreknowledge le tu si le fie le tu lo mana. Predestination e to fie le tu lo tu la ngalo. Ele loa. Pau anu me ya oi ma ule tai au ne. A vere toto Yesu e te matua e rebuild. To rebuild your relationship between you and God. To make it more stronger and stronger. Amen. Ela tatu faso. The blood of Jesus made you and I ambassadors of Kide ka wole swingi o failonga, mungi o failonga. Ar koko Yesu wa vei o ma usava le Yesu Kristo. O si ka ya umi. O la lau kali ni ngavara. Ala fu la mutali de na mi o fie le tu. Abene fafo. Reconsider your decision. Baga fai ule so na ta. Whatever decision you make in life, reconsider your decision. Walau pun you reconsider. Jadi lo ya pun asa fasamo. Ai lua fasamo e te o no wa ai. O mele o fili. Pole to e fitala. Reconsider fili lo mafufau. Pe fitala fa fomo to lo porpoto. Mare o porpoto, o le uta le porto fe tala il ma fu transporto. O le wingo le upo fe tala e te lofu mai to ma fu to reconsider whatever decision you plan to make in life for yourself and your family. Reconsider your decision. To fe tala I laufa filinga po laufa uma. Ai te fai a se the fafomo to from talaga to spoil thing try. Tu si no to nome sumar tasi no sumar ono se yo no sumar vai. Fe mai from talaga to spoil from talaga mo sumai. Ole nei ole manuia malea. Ole malai fafomo na to me se sai. Ole manuia pe fai to te falo ya fio ma le tua mana tu na fono ma to tausi ai. Ole manuia na. Ar malai pe a whai tau te le whaalongo I poro inga I ofa le tu o te pai tuai. E tu tusa le tes, o le tes o poro inga, kausi poro inga le tua. A ese result. O le result tangata poto, make the right decision in life. O le monuia I onga. Se visabe. O le monuia I onga. Ne aso e fio mai a Yesu. Ar fai umar tangata e vai ura mafufa, make the wrong decision. O le oti ma le pathi e buai. Nena fa mai opportunity for mai o manuia ma malaia. O manuia ma malaia depending on your decision. Fa fomo to positive mindset, na tu mana ai to loke mai va mai eoi no la ve tatu la u ele. Fa mo ile foi ne to so fo. Kevin Hart. Let's all close the book of the 2019 with a positive mindset. So we said it. Let's all close that book. Now it's been 4 days. After isi tangata oleh tala may lau pepo 2019. Usoy Roma. Amen.
It's 4 days already. Aloha tātou le aso lona whao le neito sa. Whamai upo Kevin Hart. Let's all. Tātou uma. Let's all close the book of 2019 with a positive mindset. E whafonga na ato. E le ngata o le positive mindset. A le mele o le healthy thoughts. Le leo na mona. E le fasia lo mafau se mea. You know, even myself. Even myself. E kini pi e fai mai e o na ka pa pe o mane ka ku ya le ni. E sa o pesi. O lo mo mai lo mafau. Ka sa o vai o ki pinga na fai le vai ele sa ka fa ni lo fa e ki pi ngai o ba o forsa mo. E o sa la mai ku lo. Na ke mo ku anga so yo. A fase o pa mare na ka ri o lo uso. Ai so e fo ma fa mo fase. Ora kua ni kare ki u kana mar mako fora ina no i funga ku. Kare ki u ko mar mo. Ile mafu fa ka mo ku e min nei e sa o pese. Ya vai lá sa sa mas ko si ma ka mo ki ile mo fa ka mo fa ne. Ile mafu fa. A mai le tolo la ingo le tua. O tu mana la ingo le tua fina ngano foi o le tua na foi na mani u su Kristo. La ingo le tua le taone. Ine avatu se meta o se mindset le leilo ma fu positive mindset ma ye meta o ni healthy thought lo ma fu fa. Te besabe. Healthy thoughts. Ya vai lá o positive mindset, healthy thoughts equal made one. Right decision. Positive mindset, healthy thoughts, all on Natali, you are going to make a right decision in your life. There is amen. Fafonga la to so falinga. Todo lo foi pesumetas. Fauta o te va ver watu. O te vave watu. Ya e tau fi mau le mea ko ya te oe. Ya ne ya vea se tasi o pane. O le toi upu ana na Yesu, la martu so falinga, o le tuse Yesu Kristo. O le toi upu Yesu molo na no le te aone, le whanau fifilia le tua, le aingo le tua iu ta ama tatu ma lo tatu ma futa le ni aso. Alfi maulo fa moi, hold on to your ground. Le avese tasilo pale. Ke ofo se kangaka I make some decision fa le to, ma fo le to. Na maliu mo te mata o. Christ himself suffered once for sins. He is a righteous for a unrighteous. We are sinner, we are lost, we are far. Our saunia le tuolo na o Yesu Kristo. A saunia le lenga moema. Ai mafau le mena fai ele ano le tua moema kai mo le tua. Te ofu ai se tagata e faisa na fai mo fa le to mo ia no lai. Ai o to lai mo le tua. Belen família participou aí ofu tago tata. Ai fatu mutumu ai ofu tago tata. Le mene ta ofu mai ole pulou ole tanga. Se sabe? Pulou ole tanga. E pulou ai lo mafu fagasha, fa moto. Ole mafu for tanga. E fa la molamo au tisise le fa fa yunga fa. E fa la molamo le lo mafu fa. Remember la tala le masana fa ya tutu le tatu kama le. Awe te fa ya sa fa yunga ilumo se upset por luta. Awa yele tai me toi le ya ilo mafu fa ma toi fi ai lo mafu fa.
too late. Amen. Ai ao na le leilo mafufau. Healthy mind, healthy thoughts. Make the right decision. The reason why you make the right decision in life for yourself and your family. Lily. Ben fai Yesu le linga mo e ma ufa na mo le. Ba yo le tu fa au sa patine. Reconciliation. Bringing people together to be his friend again. Maliwo Yesu Kristo. Wato ya mai e ma. E fai ma wo Yesu Kristo. Le turo ma tu mai e ulangi. Mo ma tu fa no mai o fio fo le nita ya. Tu ole aga sai se e fa tu wina fina ngalo mo fa mo o lo ku me ma tu. Ma tu ba fu fa le tu e lo wa le. Sa ba tu fa le to le va i ma tu na o fio. Va i ma tu le ma tu so atamata. Awa vea le toto o e ma tu tu. We sa u ia le linga ve ma tu o se tasi wa wo. Ira ia saudia i mātou i whamoe ngā maletaya. E te whiwea. Whamoe lo nuu o mātou umama ngalo se uti ma se tautalanga o langa o sala i lenga nā. Ai e whalang tele lau fia o fia. Whina ngalo o mātou notu taitotas. Ina e tele lava se le ingo o lau fia nei se i o le whamu vau o whamu.